And in the other side, there is a team that want to change this history. They want to win. So means that tomorrow, our boys and also our supporters that come to the stadium, I hope that they come. I know that they make sacrifice to come. Selamat sore. Sore. First of all, we have a sad situation in my name and of the team. PSM Makassar, we want to give our deepest condolences for the passway of Coach Batola. On the beginning, when I came, he was in our technical team. Unfortunately, have an accident, and rest in peace. Ya, dan pertama-tama kita menerima kabar buruk hari ini. Salah satu dari menerima kabar buruk terkait dengan Coach Batola. Kami berduka sedalam-dalamnya atas kepergian Coach Batola. Dia adalah salah satu daripada anggota tim teknisnya kita di awal-awal musim. Saya berharap beliau beristirahat tenang-tenang. He was one of PSM Makassar family guys, and this tragedy means that sometimes on the life we must be careful on all the travels, and I wish also the other family PSM Makassar, players, family of the players, of the staff, and special our supporters that travel many kilometers to support us, to be careful and be attention on the road, and for this tragedy never happen again. Ya, dan dia adalah bagian dari keluarga besar PSM ini untuk sekian lama, dan tragedi ini atau kecelakaan ini adalah tragedi untuk kita semua. Dan saya berharap untuk siapapun yang melakukan perjalanan, mau itu pemain, pelatih, keluarga pemain, keluarga pelatih, bahkan supporter, melakukan perjalanan jauh yang datang mendukung kita, tolong hati-hati supaya tragedi ini tidak terulang. About the game, tomorrow we play, in my opinion, against a strong team. If you wanna see and analyze the last results, they lose 2-1 last match against the champion, and if you're gonna see, Percy don't have many chances and score 2 goals with lucky. And the other 3 games that they play away, they play against Dewa, they lose a penalty on the last minute of extra time, and they will win 2-1. Against Persisol away, they won 2-0. Against Barito, they won 3-0. So means that we cannot see this team and not expect this team that's going to be easy team tomorrow, because they have quality, they have good players. And in the other side, there is a team that want to change this history. They want to win. So means that tomorrow, our boys and also our supporters that come to the stadium, I hope that they come. I know that they make sacrifice to come. We need to make very good game and try to collect the 3 points, because tomorrow is a very important match to us. I know that the preparation from our side was not the perfect, because we have some players tired, some players injured, but tomorrow we need to be focused since the first minute until the end, because if we're going to think about the classification of the league and they are on the bottom, we are already start to lose. We need to think what they can do against us, and we need to be the same team against Borneo and the same team against Bali,
with a fantastic attitude on all the moments of the game. Defensive transition, offensive transition, defensive organization, offensive organization, and this team is very tall and on the set pieces. Saya kira kita akan melawan tim yang kuat besok, dan kalau kita lihat hasil akhir dari beberapa pertandingan tim ini, kita bisa lihat pada saat melawan Persib mencetak 2 gol, yang mana itu dari 2 peluang mereka, dan tidak memiliki peluang yang banyak melawan Persis Sleman. Saya kira mereka beruntung dan mereka mencetak 2 gol ini. Lawan Dewa, mereka melewatkan 1 peluang di menit-menit akhir, yaitu penalti. Lawan Persib mereka menang, lawan Barito mereka menang. Jadi kita tidak bisa meremehkan tim ini, dan mereka punya kualitas dan mereka punya pemain-pemain bagus, dan tentu saja mereka ingin merubah catatan statistik mereka, merubah perolehan hasil sejauh ini. Dan untuk besok saya kira kita memang betul-betul bisa memainkan permainan yang bagus, karena ini adalah pertandingan yang penting bagi kita. Saya tahu persiapan kita ke pertandingan ini tidak sempurna dengan banyaknya pemain cedera yang kita miliki. Namun kita harus tetap fokus dari menit pertama sampai menit 90. Kalau kita hanya melihat tim ini adalah tim yang ada di dasar klasemen atau di papan bawah, kita sudah kalah di pertandingan ini kalau kita mempunyai attitude tersebut. Dan untuk pertandingan besok saya kira kita harus memiliki attitude yang sama seperti yang kita tunjukkan pada saat pertandingan sebelumnya lawan Borneo, di semua momen menyerang, momen bertahan, momen kita saat transisi bertahan, transisi menyerang, kita harus punya attitude seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang pertama saya mewakili rekan-rekan ingin mengucapkan turut bela sungkawa atas meninggalnya Coach Batola. Mengenai pertandingan besok, yang pasti kami tidak boleh lengah dari menit awal sampai menit akhir. Kita harus mempunyai attitude yang baik sebelum pertandingan kemarin. Semoga supporter terus datang mendukung kami. Itu saja yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pertandingan besok, seperti apa sih Coach untuk pemain khususnya, kan di pertandingan sebelumnya Hilman dan Ibran masuk ASEAN mengalami cedera Hilman dan Tuhan tidak. Gimana untuk pertandingan besok apakah anak-anak akan dilakukan, dan beberapa pemain juga yang masih dalam pemulihan? We have players with us that are not 100%. Yuran make the first training today. Nanda come, but make also the first training. Come from injury, is not 100%. Zaki also come from injury. Also, we have some players that are tired because play the last match and come from injury, like Nermin and others. And we also have Hilman and other players that stay on Makassar. So this is why I think tomorrow is going to be a very important match to us, because we have some players that are not 100%. We have also some players that are on national team, and we have Arfan injured. We have Reza that is with us, but he's not 100% also. So it's many players that are not 100%, and sometimes on the football when you are not 100%, the focus also not 100%. And I hope that tomorrow everybody that's gonna play, who's the first 11 and who's coming from the bench, that can give the best. Not just to be intense, aggressive, but special on the focus, because tomorrow going to be, in my opinion, very difficult match. Ya, di sini saja kita memiliki pemain yang
tidak 100%. Bilang saja Yoran hari ini adalah latihan pertama dia dengan tim Nanda, baru juga latihan dia baru pulih dari cedera, dan juga Zaki, dan masih ada beberapa pemain yang kelelahan dari pertandingan sebelumnya seperti Nermin dan beberapa pemain yang memang kita tidak bisa gunakan seperti Hilman, Arfan, dan itu adalah pertandingan yang penting, dan dengan segala hal yang kita jalani, dan tentu fokus kita tidak 100%. Jadi saya berharap Coach juga menyebutkan tadi ada beberapa pemain lagi seperti Reza juga baru sembuh dari cedera, juga beberapa pemain di timnas. Jadi saya berharap 11 orang dari starting lineup dan juga yang akan menggantikan besok bisa memberikan yang terbaik dan juga memberikan fokus yang sangat